tinju-tinjuan yuk. Lagi tinju-tinju. Main tinju-tinjuan, ayo belajar tinju ya. Belajar tinju ya. Ya, belajar tinju, kalau ada musuh kan bisa lawan ya. Ya, belajar tinju. Gawat Boncel nih, sekali pukul bisa ambruk lawannya. Belajar tinju ya. Jangan, katanya, jangan main-main sama Boncel, katanya. Bahaya ya Boncelnya kalau main-main sama Boncel. Ya. Bahaya. Udah bahaya. Boncel bahaya nih kalau main tinju. Ya Boncel ya. Oke guys, begitu aja guys. Assalamualaikum.